Mbuya mono mwancho muliri Ndizi TV andonsi asobere tena nkugwakira mbuya kero chorete kuliri Ndizi TV na robo ansumausi bono nigo charagire gose nigo yaragire Ensa Eyemo yabona marogoba chingo kwarigania semesa yamangana maya eriumanga kendete gwateka gosenga kyateka kuruchingo ngonye chenze abuniri anyimo chasugusu amona bosongo no gosemerikwa nani go endete gotware weekend ya entoire rutabu atibiru kunyobinde anekera bande bali bakwenda sikanse ya Adventist bagenda ekanisa litukolero nekera bande bendete kuyarigani go chia semisa nechikanza ao lituko liangiona kwarania obena inche kurubono bakachinze gekarongo kwarania semesa mangana mayura mana ali atekire na kirikote kwa kurwachingo ngonye jinse nyorantora sensemo yemitandao Facebook tonyore Ndizi TV News digital boyga sensemo ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News onyo chinga kina bago tweet at Ndizi TV News boya kerenga likia getume gwetera se namba era se skini gora boygo to kuma nyorantora sensemo ye website tonyore www.ndizitv.net abno tonyora chinsemero nkebere nanyi amatukata nabere ye wiki ekere kwa bwatimiro bere ito ya kera lituko na maganda tokarakana imene siku ya Gusii asebono abaibuli bandate gosegetu na kubuligwa kwene kibuna ngwegeri bale na kobana abana babo chinkaki echibale asomotumoko hange bwemetienyi ebere boigo morai bwense Dr. Mutono alengase county yo Sensemelia Coast anekera sensemo ya Tana River anekera cha kyumurobelio obure irrigation scheme anekero abamenyi benseme basegetirwe kwenda nobolemi anenobolemi boli bwo omochere morai bwe kyama kyawe bakaronso musio nigasingire na barabu buno mobwasi mioro moja wike sava inyarege kuigorwa indi mamanya ngigia korekanete asobochori bo mwako eta mwaka jirwe nemero nkebere naibere ayungati yana kwarene asemarwa bani gokobona ikaranso ike endo bena inche uikomereka tokubate na Auta uyoko yareta senjera yomunwe mayerelio etorekorwa sensemeri ende studio kweneke maliogine chibicha gocheira senjera bene nere betrenda mokeira njibena botamberiane Brighton Makori. Edoga jagabono korwa se county ya Kisii asomo bishop we kanisa ya House of Prayer International Robert Nyamange anyarire kago toye getambokero ke county ya Kisii anyarage koira nene ekeroba anyara bago kanya lingana egonyalia bekire gose engana gonya bekiro na chikanisa chikoruswe bango ase county ya Kisii kaokwana ase kanisa ya yeri tukulale oni gobona mwakere buya umugabana we county ya Kisii asokurusi engane yo boigo keramu bolio murai bwense kobeke merobelio ya bene asensemeli yobochenu eligosira ense ya Kenya ase amabuchiri ya serikali ya Kenya kwanza semerobile begete gochikobeta abana bakechi sindani anekero bali babwate amarito goseba ikire asinyagitari turenga kipisho boya nyareka okwana anekera motogiru mugabana we county ya Kisii. Robert Nyamange, we kanisa ya House of Jesus the Bread of Life Ministries International tole based asomo jokeumbu enerali baile kura muiraneli mo governor His Excellency the governor Simbarati azamasikani ya kanisa asokuirania ebigi eri ali very dangerous to the church elinde ira ni wega ndubiya abogo ngo tokobolia abajumbe baito ba county assembly baligirige ndokelibiya bintu biritwa kwana birusuwo alio marembo rabe ekanisa ne ya Nyasaye nabo igo nigo mubwenete no ninwe ibaga mu kudurusi kibango mongembo mobabigi no 10% yeno. Some of the churches are struggling, and if you do that you are killing them. Nabo igo na taka mu advice mu president yo itotwanjete omo president yo mobo eta Nyasaye ngari ngane ria tebetenga abana baito bakonyorwa aziti maternity babikirwa ebintu bikuruchisi ndani gete chikurupuge songo chips egendo keria Nyasaye tatutongete na kerokyo tigakorete ebintu bya rusi wandete maitisi byarwa kubekera abana baito igo ndugwa ni hapa ya kanisa yo mambo tumekataa katika jina la Yesu. Ekero toko suka bosio Father Joseph Bobogi korwa ase edaos ose ebarishe ya magwawa
nigobona nyaririga kubori abaibori kwene kibinankwa abare abana babo bosemyo bia na kubarinda buya kerobare inga asimeti nyebere asomudumugo ka ukwane da senkendi Steven gadena neribaga hali abaibori kwene kibinankulinda bare abana babo aseboiga bolire abana siasa nabarai korwa sorongo rwa Gusii kwene kibina ngorali bare omorembe na kubeke miroberio yogo chamo eri kubwaterana na ukinia magendero asorongo rwa Gusii. Asa mangana engakie ruse yiga nigonko bori abaibori especially ase chingakie chiga abana bakire rusa abana bande bakorera matemu aba grade 6 aba class 8 noena aba form 4 ekaraba gocha gukora matemu gonko bori anga yare ko babuya abaibori ase meroberio elie bangire nechi kanisa wao kogenda buna seminar kogonyora maorokererio bonyasaye ayara akonya abana baito erinde banyare gotenna mokong ase chimbu chingia na kubwatia maorokererio aya nyasaye iga abana baito ribaga bakogenda kurigereria video abana baito ribaga bakobera chipara tiga toteme abaibori toira abana baito ase chi program chiri chibangira ase chikanisa seminar no nechi workshop kere kanisa nebwato umoroberio naende noena abarandi be chikanisa agongo baboringa ase chingakie chiga banyare kubeka emeroberio eyera akonya abana abaiga kubabeka babe busy asoko bwati chinjera chyobo nyasaye nabo igo na abana abaiga baba se korienda gere nyinge korende noene emeremo ase chi family abaibori into bweneta kwa abana baito emeremo iba bweneta bagokora nandi nakobaorokereria enchera yokonyora noene ng'eri yabo ese chingakie chiga noene omwana nere orete contribution ya ase family korwa ase emeremo ya mabokaye una gosimekano ene boigo abarai baito be serikali kegima mono ase chi county cheito chia Nyamira na Bosongo gose Kisii mwairu emeremo mwairu omogondo na abana inchi bali bunda etosemereti nga gitu abaeteri bagerio munyare kwama amatunda ali abana inchi baba chorete basemeretie amatunda ali abana inchi basemereti tali chisegi tali riomana tali riororoche na gotiemana na ningobwata chibesa na ende ningomo ngaini korende amatunda abana inchi bali ekero togosuka bosio moseneta bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna nigobono agosereirie buna orobotira jugikiwa ase bunge korwa ase kiombe kirikendete gukwanda mang'ana ali alingita ba Kenya osibai Brighton Talks the Dialogue Committee yekorawa na Kalonzo Musyoka na barai bande nigaterina baise koreta oroboti oruro tabwati amaganio ya Kenya buna okorigereria ogokina kubugima nemeroberiende nigokora chukutuguderwa ale kurende nigamobolire Kalonzo kwene kibuna magiga batarareta oroboti oru ndobwate ali alengete Kenya nigaja kwa nayo ase kanisa ya Adventista ya umoja tu sogosangeria kwa ebese eyigochukwa gacha eyigochukwa konyubwa gachi kwe kanisa ya ase county ya Nairobi anena ase bunge ya Embakasi East. You are a bit more patient kwa sababu uko na experience, unajua hawa watu mnazungumza na wao. Hawa watu wa Nairobi wamesema mukileta hiyo report mimi niruke page zote niende direct kwa page ya unga. Na wameniambia hawa watu nikisoma hapo kwa hiyo page ya unga na nikute hakuna kitu mumefanya kuhusu unga, hiyo report ikikuja bunge niangushe. Si mumesema hivyo? Mumeniambia niseme ama nisiseme? Nikimaliza unga niangalie bei ya stima. Kama hakuna kitu mumesema hapo naangusha. Tukienda kwa bei ya school fees kama hakuna kitu mumependekeza tunaangusha. Kwa sababu hiyo ndio kazi ya watu wamenituma nifanye. Kwa hivyo wewe Mheshimiwa Kalonzo nakuombea sana kwa sababu I know you have a persuasive voice that these people might be able to listen to you even if they cannot listen to Sifuna. Wakusikize wewe usaidie hawa watu maisha yao ikue afadhali. Mheshimiwa Kalonzo, wacha nimalize kwa kusema kwamba we are in a crisis as a country. The country is crying out for leadership, a leadership with empathy, a leadership that can listen to the cries of the people, and above all, Honorable Kalonzo, a leadership that has a capacity for shame. We live in a time where the leadership of this country has no shame. Mtu ambaye alisimama akatuambia mchana ya kwamba hakutakuwa na ubomozi wa manyumba tena. Sasa leo hii hata hapa Embakasi East, Mheshimiwa Kalonzo, watu wanaishi na uoga kwa sababu ya ile judgment ambayo ilitolewa kotini. Hatujui kama yale mambo ambayo tuliona na wewe kule Mavoko itarudiwa hapa Embakasi East. Sisi tunaomba ya kwamba tusimame na hawa watu wetu hapa Nairobi.
kwa sababu tuliambiwa kwamba hakuna mambo ya magreda tena kubomoa manyumba ya watu. Asensemo yaye murai wiki amake wiba Kalonzo Musyoka boigore igati yabali bandete gukwana gusutwara chingwane chikora Ensa ya Kenya nereni gaterina barabuni go barengete go chikwene kuno roboti rogosoka ngori ribale amaganio awo yaba Kenya anekrate abuna barabu buna omobwasimuro moja nigo bagendete go singirna gote abuna esava wikinyarege kuigurwa elia bakenya bamanye na alia korekanete aso mwaka w'ijurubere n'emeronke n'ibere ekera bakenya bachete wakachukura boigone ni gaya kwa nayo asensemeyo ya Embakasi East yanene karanya rakawikirana asikanze ya Adventista ya umoja tu asosangilia kwa ubwagachi bwagendera asirit kuri lero asensemeyo. Therefore we are waiting for an explanation and I think that before we do, we need to, I can tell you, if we can get only 5 Dr. Margaret Nyakangos in this country, then I can tell our teams in Parliament, in the Senate, and in the National Assembly that at least you can relax. But before you do, as mere leaders in Parliament, please stand up with all the authority and the mandate given to you by the people of Kenya, by your own constituencies. At the county level, kama Senator Sifuna, vile ameongea mpaka everybody knows who Sifuna is. Jameni, don't let down the gauntlet. Musilale, because we are now talking of less than 3-4 years. Imesalia miaka zaidi chini ya 4 years. Na mjue hatujapata suluhu juu ya kitu gani kilifanyika 2022. Even before we talk about 2027. Na huo ndio msimamo wangu. Because tumekubaliana kwamba audit itafanyika. Tujue exactly kitu gani kilifanyika. So that's important. Omobunge Western timu wanyonyi ni gobona nyarega kobori serikali kobwato kabasai bali banyaride bakobwatwa ingaki balenge korobekana chinga kichirio mobwasimuro moja wani Kenya barange banyaride bakorangirio korobekana sense yetu ya Kenya samatuko aireka ukwana ase ensemo ya Nairobi ni gaterina bono chingwana chichigendete asensemeri ya Bomas of Kenya na chinyete chirigirerie na ukwanira abasabu banyara bakwigorwa batari gosabwa kende yons boigo ni gakwanire buna na ki aganetiko chikobo mugabana we county ya Nairobi kona satero ni gobaraji go ikaransa na babbo wino eri banyara bakwigwana no ruri chikobo mugabana we county ya Nairobi omwaka w'ijurubere 2022. Please, before that report comes to Parliament, wakati wa maandamano vijana wetu walishikwa wengi sana na bado wako ndani. Tunaomba ya kwamba those boys be released unconditionally so that we continue serving Kenyans as their representatives. Kitu ya pili, vile nimeongelea hapa, cost of living. We must look at how we can bring down the cost of living kwa sababu watu wa Kenya wanaumia sana. Na tunataka hilo likuwe kama jambo letu ambalo tunapikania kama wanaazimio. Kitu la tatu, nikimalizia, sisi watu wa Nairobi tuko tayari, na wakati wake ikifika, mimi na ndugu yangu hapa Babu Owino hatutakosana, tutajua nani atachukomboa Nairobi. Hiyo wakati itakapofika, tutakaa chini tuone venye mambo itapangwa. Sio ni sawa? Abarai bande baikirana asoko sangiro kwa sensemeyo ya Embakasi East ya kanisa ya umoja tu na baraboni go babori ya serikali kwene kibuna county ya Nairobi nerongo nyurwere anakrabateruna ega siria basaye gose kasmuta neta keri kwirana igera korengana barabu chinsemo chinde nigo chairwe obwoyo bogokora oburemi konda se county ya Nairobi barabumbali gokora oburemi asibaburina ega siria kasmuta ni ya basaye ise kuirana nogo siro kwa basubadi ose byombe aho na baraboni go baregendererie konda sibamochirie serikali asokombia emeroberio eliere yogosira ba Kenya na ndere yenginchumono. I thank God that God has bestowed on you, Your Excellency, the mandate to unite Kenyans through the National Dialogue Committee
na wewe you are the senior most pale. Now you've been involved in so many missions za peace. I think ni ishara Mungu anakuonesha come 2027 mali tutaangalia. Secondly, I want to urge you as you discuss matters cost of living. Sisi watu wa Nairobi tuko na shida. Kule mashinani naonanga watu wanapatiwa fertilizer. They are given free seeds. Nairobi we don't have shamba ya kulima. Sisi tunauliza kwa agenda yetu ya cost of living, kazi mtaani irudi juu ama vijana. Women empowerment programs ziekelewe pia kwa meza. Ili pia sisi watu wa Nairobi tuhisi we are incorporated kwa hii mambo ya cost of living. Sisi tunakuomba as a senior leader, in your wisdom, I don't know what you're going to do, but you need to tame this rogue government. Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, unaongoza kamati ambayo ina uwezo wa kubadilisha Kenya. Katika mazungumzo yako, katika mazungumzo yenu, najua report inatoka next week. Kile cha muhimu kabisa ni gharama ya maisha. Kwa hivyo lazima tuhakikishe ya kwamba hiyo agenda ya kubadilisha bei ya vyakula na gharama ya maisha imewekwa pale ndani. Asetaro ya sensemo ya costume raibwensi tukroni galinga sensemo ya Tana River anekero agendereria no murobelio bugosiro boremi asenseme ya nenekero aligerio murobelio obura irrigation scheme asenseme yo asaterne serikali ya bekire murobelio yogosira baremi anene bariba kochkolema mochere ase ense ya Kenya anekrate bruna ense ya Kenya nigerengete kobeke murobelio asensemo yoboremi asababolia ba Kenya bonsi komubwatesia asogo ikirania magendero nechira chirareta ba Kenya kirari kurigi chikura asomwaka oeta. Watu wa NIA na county government yenu na mbunge wenu, na tumekubaliana ya kwamba hii mradi lazima tuitumie katika kuzalisha chakula ya watu wa Tana River na chakula ya watu wa Kenya. Hapa tumekuwa na maji ya kutosha ekari 5,000. Kupitia kwa hii intake sasa ambayo ni ya gravity, tutaongeza kutoka 5,000 mpaka 12,500. Alafu baadaye tukimaliza, nimeambiwa ya kwamba bado inahitaji milioni 450, na hiyo pesa nitaenda kutafuta ndio tuhakikishe ya kwamba hii 26 kilometers tunaishughulikia, na baadaye ile imebaki ya mwisho pia tukuje tuipangie vizuri, kwa sababu this time round hapa kwenu Bura tunataka hizi ekari 25,000 kabla ya 2027 tuwe tunalima mpunga na tunazalisha chakula, ndio mpate chakula na mtusaidie kulisha Wakenya wengine. Mko tayari jameni? Kutakuwa na wakulima hapa wa kufanya hiyo kazi? Engane yibono nigo yasirwa no mokonyo Rigathi Gachagua yote abona ense ya Kenya nigo tumeka chibes nyinge asokorusie ndagira chinzi jesiko hasathirina abaremi bense ya Kenya baiso koromokia na koleta lige sarigia nigense ya Kenya eta chikorusi ndagira chinzisiko yirake era konye obokorari kogendera ase ense ya Kenya asiboiga semiri abaremi wetoma na wetigana na okoroboremi oboraimokiri gesa asamatuko alebosio. Mimi nasema asanti, mkichagua rais mkanichagua bila hata kuniona. Mimi nasema asanti. Nyinyi ni waangwana na ndio rais sasa amelete maendeleo, muanze kulima mchele. Tunalete mchele kutoka ng'ambo, tunatumia rasilimali za kigeni na tunapata hasara kubwa. Sasa nyinyi tunataka mjiunge na ile watu ya huko Kirinyaga ya Mwea. Mulime mchele ya kutosha, mulishe hii watu ya Nairobi. Mtawalisha? Alafu nyinyi mkiwalisha, muweke pesa kwa mfuko, mufanye mambo yenu. Alafu mimi nitakuja kutembea saa ile rais hayuko, ndio niingie huko tujuane vizuri. Omonogeri bwe bunge ya Senate Amazon King nere nigalengase kaunti ya Tana River oyonyare kagotogie serikali ya Kenya Kwanza asadhirune serikali nigebegete mirobiremia yugosira ba Kenya asinera bole aba Kenya bonsi kubwatse serikali ya Kenya Kwanza irigo ikirania maganio na magendero asinsemo ao imeyense.
Rais anajua kwamba matatizo ya Bura ni mengi, ni mazito na ni makubwa. Lakini nataka niwaambie hivi. Hakuna mkate mgumu mbele ya nini? Ya chai, si ndio? Japo ni magumu, lakini rais ana mipango kabambe ya kupambana na matatizo haya. Na mojawapo ya kupambana na majanga yenyu ni mradi huu ambao umekuja hivi leo. Kukuza mchele. Na kitu ambacho nataka nasisitize wakulima wa hapa. Unaweza kuleta ng'ombe yako hapa na ikatae kukunywa maji yenyewe. Rais anaweza kuleta kila kitu hapa, lakini dakika ya mwisho ni ninyi na bidii zenyu ndio mtazalisha mchele. Kwa hivyo nawasihi wakulima, hii mradi isipotee. Msimbwage rais, msibwage serikali. Infrastructure imefanywa, kilichobaki ni ninyi mfanye bidii, muzalishe mchele, mujilishe, mulishe Kenya na mulishe ulimwengu mzima. Ni sawa? Mtakuwa wakulima? Manake msipofanya hivyo tutakuja kulima sisi hapa. Kwa hivyo kazi wapi? Kazi kweli. Ya baraibande barenge numuraibu Ensa bwase county ya Tana River bako orawa numugabana bwe county iyo Boyana Doda oinero nyarakago tuge serikali abateabuna emerubiri yabekire asogosira Bura irrigation scheme asense meyo nigera chikwena kibuna habare mingo jibare konya oralige sarigi ya lyo mochere ya Gusii county iyo amonense ya Kenya engimake rwachi kubatera nabalimbande kurujinsemo chinde. Mradi huu una manufaa makubwa sana kwetu. Sisi tuna uhaba wa chakula wa 64.7 kufikia mwaka jana. Hiyo food insecurity situation mheshimiwa imetutatiza mno. Sisi kama county, nikiongea kwa niaba ya wananchi wote, kwa niaba ya serikali yangu, tumekubaliana na NIA ya kwamba kuna yale mambo tunashirikiana pamoja kuhakikisha kwamba mchango wao na mchango wewe umetuletea kule kutusaidia, unatusaidia na sisi tuweze kujishikilia na kusonga mbele. Kuna program tumeweka pale pia sisi, tunaita the 1000 acre expansion program. Hola iko, Bura iko, ambayo inatusaidia kuongeza sehemu za upanuzi, na hii maji hii itatusaidia mheshimiwa rais. Kwa hiyo mimi yangu ni kukushukuru zaidi. Niko na imani wakati tumekaa na wewe State House na tukakwambia kuhusu hii Bura irrigation scheme, ulituwekea immediately 300 million. Na saa hii umetupatia imani na ukasema ile 400 million imebaki utatimiza. Tuko na wewe, uko na foot soldiers, ukitutumizia hii 2027 hata usikuje huko. Tuko na wewe hapa, nikiwa na leader wangu wa majority, niko na wewe bungeni. Kwa hivyo asanti, karibu Bura, tutimizie ndoto yetu kwa sababu hawa wote wanangoja kuona hii project ikiwa success. Omwanjomo morigereria kwanya kumana oborwaire bwa kansa ngati ya maroire ali agoira obugima bwa mwanya bantu anekera botamanyiri ase ekekago sekerutara mayana oborwaire obuno bwate bono ni wanataka ngotigere asoroboti rurebocio orarigire na ngakyo oborwaire bwa kansa ane utakire kumanya ngakyo oborwaire bogocha boigekero abamanyi abagotwerera iguru y'oborwaire obwo anenekera banta bange batamaitina omosaja na bagotwara oborwaire bwa breast cancer bange babwete na basubati nabo kabaratwara oborwaire bwa breast cancer kulinde omosaja na bagotwara oborwaire obwo nande korengana amanyini gabatete na omosaja ekeratwara oborwaire bwa breast cancer nigo obogima bwaye bore asa kongu na bagosira obogima bwao bwaye ase egeke tatoranyora roboto nyato kwarganiwa no molikito Dorcas Kema karanyareka gotarira abobisa abo bali bamaete omanyi na bali bande onyore batwara oborwaire bwa kansa baratumanyi igoro y'oborwaire butoska na Ndizi TV obwansu Gusii. I want to sign, I want to sign, I want to sign, my Lord, I want to sign. When people see me, they see you, Jesus. I want to sign, my Lord, I want to sign.
kansa no burire bwabaire bokorokana kuba umuchando monene ase Ensa ase abantu abange babire bagusiria amagima abo witira ase ndwari eyo ya kansa ase nsengi mandwari ya kansa nigire namba 3 ase gati ya marwerari amanyakaine kuira amagima y'abantu ase nsengima nigo bono abantu abange babato bwabo monene igoro y'endwari eyo ya kansa mutinyo ikomi oyo eta manyakanite muna wogo chingira ndwari ya kansa yorobere asukunyora abaroire bendwari eyo bali bagenderete konyora obogwenya amona bali basirire amagima abo ase ndwari eyo ya kansa yorobere. Endwari ya kansa yorobere nigo yamanyakaine konekiwa ase abasubati kurine nonye nabo ni endwari eyo yabairege konekiwa ase abasacha obotuki ase bokonekinga abasacha ase gikakya wangoiga nonye mbarabo nigo babwate endwari eyo. Paturige seirona yo mwasa basacha bari babaire bagwa kwane ndwari eyo ya kansa yorobere eginta bange batari gutwara okwegena osabasacha mbanyore endwari eyo ya kansa yorobere. Asa Maria tangoro ku Bethel Gesairo nyangweso no mu Gusii nka yerega Kisii town se bakora kanyankongo rero nayo toshayigoro yamburire bwa kansa ubuna atwarire ananste kuigwa ngana gantu gako bimbo sorobere wansiro mwaka 2021 nkaibu ngana gantu gako nyakobimba lakini uno musacha kwa nyagwe kongi kwa nyagwe suma ko kera magania abasacha na mange demands kurese family ne chinyinge one tokanga na bote te watendi burire kini kwa nyama manane na ndo kwenda kusuma mono 2021 mongino minto ya ruarete kaba tole on and off nyagitali for a long time nani natakete ko kiranga na bona kunya kuime yani ngana vera se kwa cancer lakini natakete como ana such news again karuarete Gogeseira beirega korwania oborero bwa kansa asebono anyariri kububwa nabono agendrete no bugima bwaye ebuna butambe ngacha gutumia mario chi painkiller chibakora diclofenac achina ali kunya kunywa chenya gonkendia na china ali kutumia 2022 mwana onengo kora ringi standard 8 na atakete como discourage just kabwa ngetaba tutu yange pushi pakandole kodera matemu kera no mwana na ruche ngabisa ko mwana indi search information yale gocha ko kwira na maya akakora buya gaita ngateba rinde kumwire skuru kana mwire skuru mai wanza ko shughulikia urire bwane kera na mwira 2023 January nga wono ngatebi family I think issue ne kana putuende ko face torole kera na role babere settle school kana nyagitari katebu ngapimwa ngatebu ngen cancer stage 3 kwenye yaikire kana na nyora cancer stage 3 kwenye answer weti ya mache okuruoro vero kora na fluid tu clear okuruoro na ende pain ya euro kwenye kwa mente kande mono sana kala tu akoro test ikabanko la surgery kana ngakora surgery chipati kwenye chabera affected chikarusiwa immediately nkaba shifted ko gende second kwa chemotherapy ina akorete ga busungu ngakura kabwata the next step yari kubwata ne ba ka radiotherapy yitari ko busunga kagenda ka optical na Nairobi next to mprishantu kwate advanced cancer center nona chite ngakora radiotherapy ngakorerwa kero na irana ga igari ne rumweta ya ndinga ya bona na bakwa ndutimuke entukere bakora ko monotherapy mario wente kunyu for 5 years kene ndetera mo kunyu rituko pande ebi nabyo bona mario kaina rangutumia otherwise ono na bonde buya timbo atieni issue bono tinkuru pain and onsi I am now just like any other person. Una amaro irande onse abwate makongo ao ni gendwari ya kansa abo igo ebwata makongo kulingana na gisairo ni gaote babuna ni gomo chando monene ora asabanto ase okobanengeta nabo igo ogotatwara chibesa chisaine erikwena kingankonyora bare obogwenya asenchira ya wango. Mangana yugo ya cancer, the treatment is so expensive. I had to do around this Simaya Wonkonya, I had to sell some of my properties. Mantumbale yani kuba yurenga cancer buate, they declare you dead. In fact, kana anda kora
I never disclosed my status kana ari kukorera chemotherapy no kana kukorera surgery. So the last part na chete for treatment radiotherapy na rovi chibesa chikabura, then I had to do maybe a fundraising na korera gwetera WhatsApp. Igati y'abasubati bari bakirwe n'endwari yo ya kansa yorobere igo besokirie bene irikorwa bosemya gochasa abantu bonse anene abarwire gwetera asokorwa omigano yabo ibuna enchereyemo yo kuba omoyo kero muntu natakirana kire abantu babo NHIF notified sana ibintu bindendure bikurkuti CT scan ibintu biri gukorwa NHIF bijilengire gukora ono tugasabara abantu bandi ne abantu kwenyara tugiyengira at least abantu bakane NHIF igendo kerekene muno ku ibintu byose amoroyi ekiagira n'umunyagitari batarenjera yene. Dr. Bahati Oyure umunyagitari okoro bogwenya asa abaroire bendwari ya kansa anene asoko babara korasenya gitari ya wasisi specialist nigo bonna tebebna abaroire bendwari ya kansa nigo bagwetera amakongu egento kyabairete nago chakya ekyombekemo ekyo kimanyeke inebuna mata cancer survivors ekyo bachagetie emyaka 5 ya etire unenjira ya moyo kubasira na kubaikange abaroire amona bali ababuire endwari eyo ya kansa na nyambali abasiririwe na bamwabo gwetera se kansa eyo oyorobere. Kwa majina naitwa Dr. Bahati. Mimi ni oncoplastic breast surgeon, ama breast surgeon ama Kiswahili, daktari wa upasuaji wa matiti ambaye nadili na ugonjwa wa saratani ya matiti. Siku hii ya leo tumekuwa na event ya celebrate miaka 5 ya kuwa na support group. Martha Cancer Survivor Support Center ilianzishwa mwaka 2018, kwa hivyo leo ni miaka 5. Na hiki kikundi kimeanzishwa na kina focus on wanawake na wanaume ambao wanaugua ugonjwa wa saratani. Hivi kuanza tulianza na wagonjwa ambao wana ugonjwa wa matiti, lakini vile tunavyoendelea tunaendelea kupata wengine pia ambao wana ugonjwa mwingine wa ugonjwa wa kansa. Na kikundi hiki kimeweza sana kutusaidia wagonjwa ambao wako pale ili kuendelea na matibabu yao hadi mwisho. Wanapata changamoto nyingi sana katika community, familia, wengine wanaachwa na familia, wengine wanakata moyo katika njia ile ya kupata matibabu, lakini katika kikundi wanapata marafiki ambao wanapeana encouragement to one another, na tumeweza kuona kuwa wanaweza kumaliza matibabu yote. Mambo mengine pia ambayo tumeona, wameweza kuwa marafiki wenyewe kwa wenyewe na wanaweza kupigiana simu wakati wana shida yoyote, ambao wanapatiana hope wakiwa katika hiyo harakati za kutibiwa na ugonjwa wa saratani. Asense moya bari abakorigeria abaruire abwendwari ya kansa boigo bamenyekaine buna caregivers bigo boigo barure birengereri byabo anene sari bagwetera chingaki bakorigeria abaruire abo. Sometimes unaweza kuwa huna pesa vizuri ya kuweza kulisha huyo mgonjwa wako vizuri. Those are one of the challenges. Challenges zingine, sometimes ako mbali na wewe juu kuko wakati anahitaji, kama challenges zingine kuko vitu singeweza kufanya sababu kuko na kazi zingine kama singeweza, kama kwenda shamba, kwenda safari za baribari siwezi enda, hata kanisa mara mingi singeweza kuattend ndio niweze kuwa karibu na yeye. Nigo baganiri unde gwensi ukurigeria omuruhire gotwara omoyo naboigo ko baikange abaruire babo. Abavuyi bendwari ya kansa nigo bono baganirie unde gwensi uri urwarete obureiro bwe otwara obaremo naboigo kumwigina Nyasaye na kwene kibunangu tumekabare amalio gari baire n'abanyagitari.
Dr. Bahati nigaburira abantu bonsi abo musacha gose abasibati kwene kingango talira vale chinyagitari erikoringoriwa asekera chingaki bunenchira ya moyo kumanya inga mbu yabare nabo igo konyoro baseme buna bagwanete gwetanga kurwa sendwa liyo ya kansa ayorobere. Zidi kujiangalia kwa sehemu ambazo tuweza kujiangalia, because tunaelewa kwa kuna zingine ziko sehemu za mwili ya ndani ambazo tuweziona. Tuweze kujiangalia, kujipima, kama ile ni matiti tuweze kujipima, na wakati unajisikia kwa kuna jambo lolote ambalo si kawaida katika mwili yako, nenda kwa daktari mapema ili uweze kuangaliwa. Ugonjwa wa saratani sio kifo. Watu wanaishi na wanaponywa wakati wana ugonjwa wa saratani na wanaishi maisha ya kawaida. Nigo abantu baboriwe kurigirirya chindagera bakori nabo igo ukora amasoezi bunenchera yamo yo gwetanga kurwa sendwari yo ya kansa yorobere. Indwari ya kansa niga abantu abange bamenyete ngateriko gwena asekeri abantu abange bago kwanonye no moyo ekere banywarire endwari eyo nagutiga ko ikanonye na sechinyegitari nabo igo konywa nonye na mariogo alibairwe n'abanyegitari. Korende goikera boniga nigo endwari yo ya kansa yatebekane bunanige kubwena kubwatikana nabali banyinyorire nabo igo kubwena asebono basokire na kurwa oborori bwabo buna babeire bagotara esabari yo kurwaria endwari ya kansa goikaboniga babwenire na kugendera na magimabo obuna butambe naba mitongo bateyori mwanyorira abangari banyorira kubiro busaba baka ukugwe obururu bw'ukugwena buri ekerugwege nitomo nene nkugwenu tobase kutwara stress tobase koga ekigwoga ekigwe kwana gwiturika sore kwaraseka watera kwagoka Asama tukabwango iganige serikali ya Kenya witira somorai wense Dr. William Ruto abetega kobekisei emiswada ene asense moyo wachenu sigati yabo yaringe igoro yenchira yogo kuchigokonya abaruire bali babwate amaroye ali amakungu ayo akuira chibesa chinyinge asebono atebetebuna igo bano barachikuligirirwa ase obwememono ekiagira nigo barachikonyora obogwenya witira ase kadi yo enya ayo bochenu kurwa Ndizi TV ireta Dorcas Kemo Garadoma nchumuriro Ndizi TV we somire anene ase oborwaire bwa kansa lakini gento kya muhimu no kwenda asinyagitali kwalingo ligumapema no emborwaire bonde bwensi kwamanya ebirengo gosimborwaire kurwalite kyagera ekero kwamanyire mapema konyorore obobweni bwa bwangu wakirambye manekero wachora Ndizi TV nero bwansuma Gusii asamangana maya ye chinse jiga kuningo thina gekuraga chinse sto no jiganyora yo mona mangu na ndde watka kero chumira na John kebati akole tere mangana yo maujo gutambuki gochia somoroberio bwe kiumbu asemaroba yabone bono na nyenda gete kogotikira abuma ekweroberia ngoire goika somoroberi bobosera bwenka semaroba baniga kero toko bana Bishop Charles Saboke tukwanda mangana mange ase tukorera toju kwanda igoro yesi anene simini go yabeire elio Rogeri tindi asomoche asogonyora omosubati nomugako ego somo kungu no mosaja bakobunesi toju kwanda mangena nerebuya omanya no ane password joisimi yomurugyo go somugako boigo nerebuya obwate no ane simi yomugako go somo ngwekero yagirwe ayo amana mange tetumirane asomoroberio bobosera bwenga oyogosoa aseka kerebosio kubakirambia bara krajo takurira Ndizi TV nero bwansuma Gusii oto waterana Joshua Auta oyorenga sense meri yomurwe manyererio nande sense meri ende yechibichamo neriogi nigalenge Petra Mokeira oyone kina byonsi byagojeira senjera yabene kubakirambia mono tumiranenga keike goika eliane Brighton Makori.